Serial number 347. Kyrtong ka United Democratic Party UDP ubaya khon ye ka election na Sohïong constituency uba Synshar ku Paralok do thaba ula Thep ye ka vote jangu ha ka step jangkash phautari ujmang ha ka polling station halam Jing secondary school ka bahap ha ka kantot Shiliang donkey badan ha Sohïong. So tenat ai ngo yu blai trai kanat ni wen bu yu khmat hamalai kama jule ta ngasolong confident bagi baik baru ngadai kasur jong baik ba ka chiwelen kaleng lokom tahi ta ngaso kabyang. I'm very much confident banga hele ni kinti bat ka baik ba hi lokom ta te kasur jong baik ba long bangin yami bi ko kasur tli bi kasur baginya karsha me ka parti rilung jong parti UDP ngate nglayeng lang bot kini ki mat belai discuss lang nak por mahe ki personal manifesto jom mahe ki ba bon phangaroi ka par ka ba kham kongsan e komiki inner line permit number 2 ka kanika roster recruitment system and kawi pre kham kongsan e bam tabar khani campaign keleng ka uniform civil code ba kata hi ri mat bang habi discuss ba banda dei ulai wibet yang on pa sport assembly te kata hi habi karan nga side namta ki paj ba kita ri mat bang juk campaign ni porasi campaign session jonga kani I feel dala paj ba hi lo arai te kam da don kam hi ka pisa haba nga keleng hi menta ki paj ba kira da ka jasong man si meeting jonga ngalung ka men sim pe kidan ki wigi liang pergi yo ka bainong takalong kum ka pisa ki pajba bayo ka bainong persya I pajba ki bayo bara ka jasong it's like mo bor pisa ikinong Sohïong ngate ngam tharai ngam tip hi kata te namar nong MPP ne ada party I feel ngeyang be nong rem ba ka party UDP ka di ban job et tangatai I feel menta te ka khamperi menta namar belai katkum ka juk katkum ka por I por mahe te latre ngayro ya kam markhani ini po Sohïong di mati gitu pada mentate miswa ka pher ketika kumbang ma ka juk telefon miswa mentate glade ka juk mobile so menta om ki pajba om bi kwa tang utau nong mi khmat mensulet sepo assembly regla don kamu to nong mi khmat uban jasaj sepo assembly uban keren uban ra itu mat ngala long kum tau speaker voice jong people ma nang ni na po constituency sepo assembly manyasaj kat kum ka subject mentai subject ki ba pher kalong kat kum ka jukot ko por subject kum ki ILP kini ki UCC ki roster recruitment system you need intellectuals to speak I feel I am the right person in let's for assembly so I think in politics and Judan friendly right I feel simla mut ya kam manong friendly Judan everything I take if it's 1 or 2 or 1,000 or 30,000 advantage is always advantage for ikipai ba jono Sohïong namangin shima ya kata kalat kamu ba kalau ke plus point Vietnam taka da ka turn out India ni sibun paj ba la da bright so it'll be a good thing for an advantage ya ka party UDP bet adu bisung ka sympathy vote kan rekam kan ka tadi ka bangta sympathy very much because kat ni ki paj ba nilaya lang mahe ada pusan senam ko tahu legislator mo ta ki kam bahai la le ki mati ki babun ni po constituency ban mentale di kusai beteng jugi very much I feel sympathy vote ka don kam ka trekam ni po ka ni po election po Sohïong constituency